Valley Chamboko. Ngihlala khonapha eFountain. Ngazalelwa khonapha eHope Fountain. Yeah, ngazalelwa abantu abami ngaphi eHarare lapha ngazalelwa. From ngabuya la ngazohlala lapha ekhaya. Sengivela eHarare akuthi ngama 1980s anti. Ngivela eHarare. Kodwa ngazalelwa khona. Ngafika khonapha ekhaya ke. Ngakhoza yona seneminyaka eminingi khoza khona. Sengifikile ekhaya lapha ngivele eHarare. Ngase ngizavula izindaweni eziningi. Ngasuka ngazohlala lapha ekhaya. Sengivela emsebenzini kodwa isikhathi esikhulu ngivele ngikhulele ngapha. Ngihlala eHarare kakhulu isikhathi esikhulu. Ngoba le amadolobha akhona ngikholisa polisa eMbare, Lenora, eHarare angithi. Emfako semavuko ngaphi Borode lapha ngahlala khona kakhulu. Ngazela abantu abami ngaphi esibhedlela seNembare ngase mbuya ke lapha ekhaya umkaMesefika eChamboko wayesekhulisa yabo ngahlala eMakhandeni from eMakhandeni ngachiya ngabuye lapha ekhaya eFountain lapha ngazalelwa khona ngasuka ke lapho ngahlala kakhulu saqalisa ichurch isencane seyichurch ukuthiwa ichurch yawekho isatshenziswa ngani ngamakhiwa ke salukazezana seziphatha abantu zibaphatha kuhle zasesiziphatha besiphatha kuhle kakhulu ogogo laba bezazibazi sisasonisa ngumfundisi wethu uNdebele ngumfundisi wethu uNdebele oqala emachechi akhona ichechi yakhona khona konke engapho usasibiza kuthiwa kunezalukazi ichechi yasuka ke lapho yabuya ke yazokuba la koNdebele ngapha sesakha ngapha koNdebele iLife of Center iyasinceda thina ichechi yangakithi siyasifuya yasifundisa ukufuya izinkukhu sisenza iproject ezinkukhu singenza imali ufundiswa ngithi asithengele izimbuzi sesifuyile sinje sifuyile abe sinceda khona sinika izichibi sisenza amameti siyathunga mina njengami ngiyathunga ilawo ngekhaya amameti ngihambisa ngaphezulu esontweni ngaphi ngapha abantu bethenga lokho kunginceda iyanceda kakhulu kusukela sokuyisikhathi esikhulu lokho ngisonta kuziwela lamhlanje ake ngiye kwenye hayi kodwa ngangisonta vele Church of Christ yona leze manje kodwa ngachiya sengivela pheka ngazojoyina le kusukela athe ngileminyaka eminingi khona. My uncle's car. I like his car orange. Please, uncle, take me in your car and all my school friends too. Thank you. Ngapasa big boy Ndebele. Ngithethe Siphiwe Sibanda. Sinabantwana abangu-3. Ngaza amavilo umfana oyi-1 uShalom. Ngaphenduka ngazalelwa khona lapha eFountain 1959 ngaphenduka khona lapha 1978 ebandleni le-Assemblies of God ngaqalisa ukuchumayela 1981 ngavula ichurch eWaterford Assemblies of God branch lokhu ikhona lakhathesi elidwa ngumfundisi uCosmas Sibanda ngasengiqalisa iministry okuthiwa yi-Fountain of Hope Care Ministry ekhangele amafelokazi intandane ngo-1994 sokufika khathesi incedisa abantwana ama-school fees ukubathandazela sibanike impahla ukudla then uthe on 2013 sesibona sokuvuthiwe i-ground ukuthi singaplanta i-church i-Life and Hope Center yena le ngikhangele khathesi enama members are close to 150 at the moment.
bayakhula njengabantu abasesebatsha. Sile Bible study esiyenziswa Pastor Mrs. Mhlanga every Friday from 10 to 1, and then silawetha ama-Bible studies ngama-Wednesdays. Nomama bethu bahlangana kwe-Bible study every Wednesday 1 to 2. Sibela ama-service number ngai-Wednesday around sivakatshela abazalwane. Lama-youth ethu sibona ukuthi bakhula bahamba bangenelana lamanye ama-youth asesigabeni ama-church esibenzelana lawo. Ngibona ngazathi nxa sikhanda ku-spiritual side bayakhula okusithabisayo. Challenge ibikhona ebesilayo vele from the word go ukuthi akuvunyelwa ukuyakhiwa enye church because this is a mission place, UCCSA. So mina leyi ngacela badala bangivumela ukuthi ngiyenze i-care ministry singenela 500 meters from here ufitwa khona abantu intandane labo gogo, but lapha sasebenza amaphepha ukuthi nxa ungavunyelwa ukuthi nibe le-title deed zami zomuzi wami ngayakhe yami i-church la kule silisana lokudilizana nomthetho ukuthi kube yi-one church. Challenge besilayo ukuthi besingala nto yokungenela besingenela kunye ngamaseyili la, then saba lenhlathululo wasizwelo sasathola itende le-South Africa le-2 months kade silalo. Ama-challenges nje ukuthi le i-community emakhaya abantu abalamali singabuye ufike entweni ezifuna imali kulokhu nzima ukuthiza, but-ke abazalwane bethu especially umama sibayenzela i-project yokuthi bagcine inkukhu ama-broilers basize balutshwana bayi-10, but from asebekwenzile sebethengelwe imbuzi. Then next round besithi bangathengisa futhi maybe end of the year sibathengela amathole amasikazi ukuthi bakwazi ukuthi bazisustain. Lokhu sincedisa abazalwane njengokuya nguNkulunkulu esisiza. And then iplan yethu esilayo ukuthi xa uNkulunkulu esisiza bandla likhula ama-youth ethu siza planta enye kuthiwa yi-Youth at Heart esabe senza lawo ama-church esiphezini lesigodini. Challenge esilazona lezo transport, imali sivele iministry ihamba ngemali, so i-challenge ngathi silayo most. Besingala ndlela sireza ngayo imali apart from ukuthi banike konke okuncane abalapho. And then plan yethu silomnumzana kade sincedisa nxa kuhambe right sifisa ukuthi sikepe umgodi siyenze i-market gardening eyezaba yi-backbone sustain i-church. Kanti ngasokwenziwe lokho maybe in 2 months time sabe sesitshayela umgodi ndesisalimena le question oyibonayo le engemva kwakho. Ngathi uhambeni kwami ke lo uNkulunkulu usizile ikakhulu nje onkhuluma ukuthi besincedisa ama-orphans ama-widows nge-fees lani labantu ade bechipa ini ukuthi basincedise azange saswela azangabaswela ukudla even nesikhathi sobunzima esithina besiba lokudla sikwanisa ukubanika, but besingalayo idono kuthiwa lo muntu abantu nje friends coming in benikeza izinto. So even our family yethu uNkulunkulu simbone sihambe lathi sivikela senzela into eziningi kuzofika namhlanje. So ngathi mina ukuthi nxa sahamba endleleni le kule scripture esingikhuthaza uNkulunkulu ngeHebrews chapter 4 verse 14-16 ukuthi asisondelenini kuNkulunkulu izikhathi zonke. Esikhathini sethu silezidingo sithola umusa wakhe sithola isihawu sakhe. So uNkulunkulu umusa wakhe ube khona empilweni yethu isikhathi sonke sihamba sithumela noma ungalula nje, but with God's grace sikwanisa ukuthi sifike lapho esikhona namhlanje. And sikhangela ukuthi uNkulunkulu uzasisiza ngoba iplan yethu
future plans ukuthi sikhule sithinta ama-surroundings aseduzane sihlanyele ivangeli and kunye sikhulayo sile camp yabaseshangane ngoMarch. So we're also praying for imali zokuthi sithwale sihamba silibandla sonke siqeda Easter camp eShangane kule ibranch sayivula khona ngale Shangane. So uNkulunkulu esiza sikukhangela ukuthi sesiyaphambili siyakhona ukuzasiza ngoqasa this market garden will touch many lives, especially community nale vision yethu ukuthi ivangeli lingala elokuthi abantu baphile lingalanto ebalandelayo basiza lapho ngokubaphuza alisela phansi kangako. So singathi umsimsize spiritually ukuthi holistic ministries atholwe simthula ubuntu udlile sibonke le ndawo yokuhlala yokulala. So yi part of a vision life in Hope Center.